Yewe twakomeje n'itsinda I cyangwa se groupe ya gatanu. Imikino muri iri tsinda rero ikazatangira tariki 17 z'ukwa gatandatu. Kuri iyo tariki River Plate ikaba izakira Urawa Red Diamonds. Umukino uzabera kuri Lumen Field mu mujyi wa Seattle. Kuri iyo tariki nanone ekipe ya Monterrey ikazakira Inter Milan. Monterrey icyo wamenya nuko ariyo muri Mexico, Inter nayo niyo mu Butaliyani. Ni umukino uzabera kuri Rose Bowl Stadium. Umunsi wa kabiri muri iri tsinda rya gatanu uzatangira ku itariki 21 z'ukwa gatandatu. River Plate nanone izahita icakirana na ekipe ya Monterrey. Uyu mukino nawo ukazabera kuri Rose Bowl Stadium. Kuri iyo tariki kandi nanone Inter Milan yo mu Butaliyani kazaba yakira Urawa Red Diamonds. Uyu mukino wo ukaba uteganyijwe kuzabera kuri Lumen Field Stadium. Umunsi wa gatatu muri iri tsinda rya gatanu ari nawo wa nyuma, imikino ikazatangira ku itariki ya 25 aho Inter Milan izaba yakiriye River Plate. Oya akaba ari umukino nawo uzabera kuri Lumen Field Stadium. Kuri uwo munsi nanone ekipe ya Urawa Red Diamonds ikaba izakira Monterrey, ekipe ya Monterrey kuri Rose Bowl Stadium. Nihuse cyane icyo wamenya kuri aya makipe ndetse n'abakinnyi azabaserukana. Duhere ku ekipe ya River Plate yo muri Argentine. Ikaba itozwa n'umutoza witwa Marcelo Gallardo, akaba ari umunya Argentine. Mu bakinnyi batatu b'ingenzi iyi kipe izabiserukana dufitemo Bastian Driussi, akaba nawe ari umunya Argentine. Uyu mukinnyi akina nk'umwataka. Tukagiramo Gonzalo Montiel. Uyu mukinnyi nawe akaba ari umunya Argentine rwose. Icyo nakwibutsa cyo nuko uyu Gonzalo Montiel yakinaga yari mwiri ekipe yatwaye igikombe cy'isi hamwe na Argentine. Umukinnyi wa gatatu ekipe ya River Plate izabigenderaho harimo akaba yitwa Kevin Castano, akaba ari umunya Colombia kabisa. Akaba ari akina nka midfield cyangwa se akina mu kibuga hagati. Komeze na ekipe ya Urawa Red Diamonds. Ibyo wamenya kuri ekipe, abakinnyi serukanye muri iki gikombe cy'isi cy'amaklub 2025. Urawa Red Diamonds akaba ariyo mu gihugu cy'Ubuyapani. Urawa Red Diamonds ikaba itozwa n'umutoza Maciej Skorza, akaba ari Polish. Icyo wamenya kuri ekipe ikaba ariyo yabaye Champions cyangwa se yatwaye Champions League yo muri Aziya umwaka wa 2022, ari nabyo byabahesheje itike yo kwitabira iki gikombe cy'isi. Mu bakinnyi batatu b'ingenzi iyi kipe izabigenderaho, wa mbere akaba yitwa Tomoaki Makino, akaba ari umuyapani kabisa, akaba ari umudefenseri. Undi mukinnyi bakamwita Thiago, akaba ari umunya Brazil. Uyu mukinnyi rero akaba ari umwataka, aho iyi sezo dushoje yatsinze ibitego bigera muri 12. Umukinnyi wa gatatu bamwita Samuel Gustafsson. Umukinnyi wa gatatu w'ikipe izabigenderaho bamwita Samuel Gustafsson, akaba ari umunya Swede kabisa. Akaba ari defensive midfielder, umediateur ariko ukina adefanda. Turebe muri ekipe ya Monterrey. Ekipe ya Monterrey icyo wayimenyaho, abakinnyi zabimanukana, umutoza ekipe ya Monterrey ikaba itozwa n'umutoza witwa bamwita Dominic Torrente, akaba ari umunya Espagne. Abakinnyi batatu b'ingenzi ekipe izabiserukana muri iki gikombe cy'amaklub harimo Lucas Ocampos, akaba ari umunya Argentine. Bamuzanye bamukuye muri River Plate. Hakazamo undi mukinnyi bazaba bagenderaho bakaba bamwita German Bertaremi, akaba nawe ari umwataka.
akaba afite amoko rero, akaba ari umunya-Argentina kabisa. Umukinnyi wa gatatu iyi ekipe izaba iserukana bakaba bamwita Raúl Alonso, akaba ari umunya-Mexico, akaba ari central defender cyangwa se akina nka nimero 8. Tujye muri ekipe ya Inter Milan. Ekipe ya Inter Milan ikaba igiye guserukana umutoza witwa Christian Chivu, akaba ari umunya-Romania, akaba ari we rero iyi ekipe yasinyishije asimbuye Simon Inzaghi, bari birukanye nyuma yo gutsindirwa kuri finale ya Champions League bandagajwe cyane n'ekipe ya Paris Saint-Germain. Abakinnyi batatu uyu mutoza agomba kubaserukana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika harimo umwataka Lautaro Martinez, akaba ari umunya-Argentine. Iyo turebye kuri transfer market, uyu Lautaro Martinez akaba barirwa miliyoni 100 z'amapound uwakifuza kumugura. Undi mukinnyi Inter Milan iraba imanukana bakaba bamwita David Fratesi, akaba ari umutaliyani, akaba akina mu kibuga hagati rero nka box to box midfielder. Undi mukinnyi wa gatatu ekipe ya Inter iraza kuimanukana bamwita Luis Enrique, akaba ari umunya Brazil kabisa, akaba ari umukinnyi mushyashya rero basinyishije muri uku kwezi kwa gatandatu. Iryo rero rikaba ryari itsinda rya gatanu cyangwa se groupe E. Reka rero nshimire wowe ukomeje gutega amatwi Nira TV5, ari nako nshishikariza wowe utarakanda subscribe kubikora, gukanda subscribe kugira ngo ukomeze ubane natwe, ari nako nanjye Pique de Seira ndi hafi aho ngaho kugira ngo nkomeze nkugezeho update. Icyo ugomba kumenya nuko Pique de Seira ari nge ship captain, akaba ari nge rero ugufasha kogoga isi ya siporo kabisa. Ndaje rero dukomeze n'itsinda F.